Kawani katadde bakabe kakocha. Ako niyo kabere kanjocha. Sobe Katonda. Tusabe Katonda. Baba yana atuyamba ku kunika sola. Tusabe Katonda. Amen. Tusabe Katonda abantu embera tinungi. Tinungi. Aye. Tubone. Basaba ni banyabo akatala kabeka wikicho omukaire oba abakaire bano n'abaana bamulekwa. Obuzibu bw'amaani wano. Omukaire amaze ibanga asaba nti webayo ku buyambi bwa kasola kona ayakiza kukuwaka ayi tubelenga tukalemererwa okufuna so obeyo ngosobola okutuyamba kukunika asola osobola okuyamba ku mali amunekesa mama bamulekwa. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa Why Media chokola kyabi yokubanga otugobera kitwiza mu amani. Nasaba yakaba kali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze ya video lisikira owa ife busede omubikado nga we muli kumbona ndizeyo kweno wabakaire emayuge mukyala nekesa n'omwami we tujire nga tumalibanga nga tuyamba omukyalo ono. Omukyalo ono ayamba abaana bamuleka be basuulawo bana bazaala abaana ne babasuulawo abasaada abegaana abaana abakazi abali mu kamaka abantu ab'endawulo bagema abaana abo babaleetera omukyalo ono nekesa Mariam bambi yabakuuma gawe muli kumubona mukazi mukaire kusomozebwa kw'amaani ntaka asobola kukola azira mmere era nga twoida kwano ng'embeera tinungi nga nibamulekwa abandi baali nga emmere nzibu okulya waliwo ne betwayamba kuku twabawako ku ebitabo pads n'ebintu ebindi ona kunasemba yokwidano era nga ndidye kufollowinga kubona omwana yitwa akasende ifo kujja kusomera gye yasomera byali bitya ndi yazidi yolisigira omukaire gye bali Kale sebo. Wena webale. Kale. Bija bitya? Munange koti wandeetere byokulya. Nakuwa kikodi? Wampa omutyere, wampa obando, wampa ebidandali, wampa sukali, wampa emamba. Yona yalimu? Yalimu wanjagana nga nose dodo susange nasuleyo nga mbwene kunyama. Choka nyame yali nungi. Ni yali nungi ino baba. Okufa kwolo nga namalirise emambe no kutuuka esaawa ino nkali kukombako ku mambe yindi. Chokoba emamba ninze naleta kuwanuza nke emamba. Ni wawaleta andi asira wundi yampanga emamba. Choka olwo okulya kunyama amairu gakuluma wena. Kamani. Nti abakaire muwesa amairu. Unani tweyongera mairu tufuuka nga abaana bato. Eri omukyala omwana olwo omuwala eyalinga yava mu isomero nga za school fees. Nedayo namuga ku buyambi namuga sente do okusoma pads bitabo. Okusoma kwaja kutya? Okusoma yasoma ali kusoma mweno kiwumulo bajire kweyo kunoonya kwekyokulya okusaka kweyo bali kukukule emiti kale abalimira bali kutwetera mbe tujje tubakekere mogo nakoba nti nze nga nsiramani kankusindikira abaana bayideyo bakole ki bakeke batuleetere ekyokulya. Baya babeta bati mulide mutukekere ku mogo baba wakuko. So wasindika omuwala ajja akolekole kwoje emirimu. Abawala babiri bajireyo kukeka muogo. Yasoma. Bona babiri abo bali mu kyokutaano bombiriri basomera ano ebubalule. Okay. Eriyo kwa abana bakwongera ku bamulekwa abandi kasoka nvewo. Bayongera babiri. Bakweta kwa abana babiri. Ababaleta nani yaleta? Yali musaada wa mukazi? Yali musaada. Oyo kikabiri abana bali kyabo kyavuira ku okuleta abana. Bagano baba we
ni mama we bafuna accident bafwa bona kale yabaleeta ano bakati tutwaire nekesa Mariamu nekesa niyasobola bino neyevu tutusobola. nakuleka ano nga oli mulwaire olikuja kutukobera kukwemberera etya muzeeyi ebikuluma kankugemere kwa kazina kano ebiri kunuma bikanuma naye engeri muri kutujanjabyamu ndikufunamuku okubeera nebyeralinkiriro ebiriku ebyabaire nga biri ku mutima biri kujanga bisaanuka kulwokubanga ndikubona ku ngolese nywako obujaani era obujaani ebintu ebiwatuleetera nibyo byansitula kuba njagaine nga ndikutambulako nabaleetera ebintu bingi kwolwo waleeta nkubanzena nkubalireku waleeta emigaati waleeta sukaali waleeta emamba waleeta ebijanjalo waleeta kawunga ebintu omutiiri mwasiima okusiima nasiimira irala abantu bebuuza kukwati yo yabawa ebintu abitoolawa omwana omuto lwaki abawa ebintu tebabyebuuza ebintu bebuuza bakati ndi mu Illuminati Illuminati abo baida kubanywamu omusaayi nakoba nti abo kunywamu omusaayi nekulira naye nga ndi kulya kale bakati abo abaana ba Illuminati baida kubanywamu omusaayi naye nze nayikiriza bange nakuba nti Katonda yagema muntu boko omwoyo gwange okumperesa okukuma abaana tinida kwegaana aida negaali aida nemotoka aida naki enza ampaire omwana akayeera ati basi bo bene tibayenda kunwamu ku musaayi abo abantu abo benda kubanywamu omusaayi bende efe twakula nife batumemu omwana abaleetera ebintu abitoolangawa omwana omuto oyo omuto bewuunya ino nenesaawa ino bakewuunya abati Mariamu ofunawa ebintu ibyo mu kanisa so ni mu kanisa bakoba batya ati mulini Katonda omwene kubanga Katonda oyo gemulina yayingira mu mwana ole kubakolera ebimwenda yes byetukola byewuunisa abantu zena bineewuunisa ku myaka gyange ebintu byenkola zena bikola ki ati ninze nti oba ndi mugaiga ino muba nakapipi kenfuza leero kakaire tolikabona akakaire zeyo kabwaine bityo zena bineewuunisa aye nga kifo tutera mutima mubi gwona tubikola ku lwa Katonda twena tujja kutuuka ku myaka gye obulamu bubaawo twenda okutuyambako soba wayamba kikubeera kyangu abantu bakati yena yayambanga abantu nigo bataliyamba nze basobola okuyamba family yange oba abantu abandi amina so nakuleka ngoli mu birwere ebyebigere byawona ebigere bino bituuka ekiseera kyagema ekigere kino kiti yini kimyasa bumyasa eti mye nagwa wansi kale ekigere kino niyo kinuma ino kino obira mulenga kikopoka kikopoka mulati kopoko kyamyasa kale niyo lumbe lunuma ni baba n'ekindi muna akatara idusi kalikawo ky'abaana akatara leeta kakatara ako nankane leeta kakatara ako leetano tadoba naye nse ndi musamya mama walekera abeena mayingo kuna musesa wa 24 nga ki bakubona bambona tokuba byetugamba gano bamala babibona bakobera tubagwine ati muna musirao Maria nakeso oyo tumulamusa ino uli muntu aidano yakoba ati abasamya bonga bakwenda muzeyi babona ku mikutu eyo babona ebyolikola tokoba oti bikomera ku ibyo bwenka birikomanga
kyokka abatubona ensi yona onawe okuba oti n'abana mayingo baako batu babona eyo bambona kaloni katadde oba akabeere kakwokya ako niyo akabeere kanjokya tusabe katonda webala atuyamba kukunika asola tusabe katonda tusabe katonda abantu embeera tinungi aye tubone basaba ni banyabo akatala kabeere kabikiiki omukaire oba abakaire bano n'abaana bamulekwa obuzibu bw'amaani wano omukaire amaze ebbanga ng'asaba nti webaye okubuyambi bwa kasola koona ayakiza nkukuwaka aye tubeere nga tukalemererwa okufuna so woba eyo ng'osobola okutuyambaku kunika asola osobola okuyambaku ku Mariamu Nekesa maama bamulekwa omuyambe okunika asola kiyambe kuku kikendeze ku bulabe bwafuna ng'akozesa akatala kano katadooba bono olw'okubwagaana so butyemereye nabawa buti yawaawaira yawaawo ngeri endi n'abaana bangi akatala kukana yawaawo so kokaise nga wansi katatoocha akamere kawaawo kyekyasooka okuwaawo mutyere kawunga abaana bayenda omutyere bamira omutyere nga maka akawunga kalwalwaku n'ebidandaali byalwaku akatyere abaana nofumbako ati dadi efe twenda otufumbira omutyere ogwo nibakunkumula akafeera bamanya ati kaweire mu baasi aye batambuzako yatutambusako baba tobona wenfaanafaanaku ofaana otya yenze kiri kubona ndi kuboneka nga kabiri nabana nga ndikalikwiraku soka nakola ekyamaani ekikola wakola ekyamagero kyene buli kyenkola bananga abamunamba ku kyebabe bandagiira okukola kyova bona nkolesa kamera eyo akakantu nga wuwira oti abeena mayingo batubona abasame batubona n'abali era bakola ki wengaba ebitabo bategeera ati nvwagaba bitabo wengaba akawunga bakala ati atwere kawunga so era bali bankuba ati batwalire kino era kyenkola ki basobola okunkuba ati oyo muweeko n'akasente era namuwa oli tomuwa akasente so bityo nze kikola byange nze jasindiwo ndiwo katumwa abantu mabutuma emirimu bananga abo baneesiga ati gyoyambeku ku abantu abo so buli saawa eno obunigirivu buliwa obunigirivu buliwo olw'okulya era okalinda mmere merowooza nti wakoowa ndirifu amemala naleka okulya so mmere musaiji obunigirivu buli luyiwa nze kunze obunyigirivu buli kukulambala nyengere ginsokona erenge dikusokona oza mupaliso koti naleta mupaliso kali musula kuki nge obuwabona ebibuwabona sinabona tinaingira ku munumba musula kuki muzeeyi ekyo mutiisa okwogera yogera tubona abaana ife basobola otuyambako mukere ki musula kuki kukapaliso ako kanekubya nako ekifaanani ale ku balasaale mukaire yogeranga kyetuzira bantu bana ife batuyamba kuku ensoni owensoni tayambika afa bakati owensoni afa ndala otuuka endala eri kuluma ekyokoyabala oti nkaali kulya watyama we muwaya bakuba bone nga otondoka ogwa bugwa ati lwaki tatukobera ati nkaali kuna ku kakaawa so bwotukatoka oti bana lirye tuwayeeko okwaye munda tikirungi bakola ki so ekizibu kikaali ku bya ensula byensula de nikasola nemmere niebyo ndimbinenda niembinsaba bamama ne bababa abasamya bange mungemereku ense katonda
niye atoola mu ntobo ya mwoyo gwange yampa okukuuma abaana abandi tibeesobola nibaba nti balya ayenda emmere yalye amala aja asuule naye ataweera omwana owamwine yalya okibona naye nze omwana asobola okulya nze n'asula banga nenda omwana alye asule bulungi. Wow, awo ekigambo kyena nkutegera mu Lusaamya waliwo yakyogera yenerabira okumubuuza tujamane kitegeeza ki mu Lusaamya? Tujamane olwo si Lusaamya olwo kyamiri kitegeeza ki? Mbuyidame male bakikola kuyida male oide yayemba olwemba mu Lusaamya yakanga tujamane aye nga tiri kitegeeza nawuza nti sowe nkobe tumuli Basaamya naye kanti kambuze kwa Basaamya babitegeera aba Lusaamya lwa Kenya abo yali mu Lusaamya wa Kenya naye nti kyamberi idame male so mmere n'ekyokwambala ekyokwebwika ekyokwambala ekyo kikintu bandiire enjuguyite mbaano ewange ano tetitambula ogwo n'olya njagana nga nsirawo mba nfiirirwa njiire mu bataka eyo okulira naye nze nsiiba ano. obulwaire bwanuma bwantukya paka mwidwaliro nga bunkubye ebigere bino nga tisobola kutambula bajani Mariamu mwidwaliro mukadde yatambula mumaadi aga lwali lunaku lwokutaano maadi gaagwa ati muje mumwodamule ati muje mumwodere ati mwirene omuti baba omusaya yakoba tube omulwaire atyame ono Mariamu atambule atwale ekitabo kanena mumaze kwewandiikisa omulwaire afune era gaago mpa kumalirira saawe abaana batwere nekigwera. Kale so mukairiye ekindi ebyo niye bansaba byo nibalinya nibalimpa ebyo kandi nirisaba bindi oundi anyambeko amadiniza basi. Kale bambi nense kogera kuku na mukaire abakaire batukobera kumbera ebali mu wano emere twabaletera yawaawo ateze batola wandi basubira mu ifwe bamazakisa okubairukirira so ate mbulawo okulima ndina akapoloti katono mbulawo okulima buliwo obupoloti nsira sente nti nagula nalima so osobola okubeeyo watuyamba kuku n'emmere abakaire benda kuku emmere gano mukaire ni bamuleka bangi bamusuulira gano osobola okutuyamba kuku n'emmere osobola okutuyamba kuku ni kasola mukaire sola alikwenda kasola katadoba kali kabochicha osobola okutuyamba kuku n'ebyokusulaku blanket omupaliso tutwaleta ku blanket ko tutwaleta byakulya byonka ku blanket omufaliso ebyokusulako nga muze yali kobera enengedi baluma so tidi enengedi baluma ate muze yimulwaire wa sukali ni pressure wa sukali ni pressure so chovobona enengedi tanira ina ate wano wasula ku kiwempe so solo kutuyamba kuku n'omupaliso kuyamba abantu bano twabayamba kuku n'emmere sola n'ebikulu byona tubone ndiyazidi olisigira bakali ku subscribe please go ahead and subscribe zena mbere nga tikolanga ngokutolera kunzo kuba omulwaire nino omukaire wange omulwaire zena aliyo mulago ali mulago twamutwala idinda bamwongerayo so ali mulago banange baliyo nzena kwente kamvueyo okuku ndide ntambule okuku ntinaido lyo alienda ka sente ide no we kuba tomana bityo so bityo yali accident bamutomera ayo musayi gwalubira munda so mbera tinungi abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos.